hamda ningkong pan ainu play track ra ya ke paula dan rekat lam nanti ni bagi poi hadu kadik lepat lemrede na u nyemla pan ya seperang ke adik por gidan ki bentaru per bagi sayo naki kisah kipong jeng kena baru kit naki nahikai tiswa jam seperang namla hamda yang sabha ya pi boro baru ikirang ba ki balap nasional ini da ka jingthang bat jing angnut ban pun ulong ya ka jingkwa jo ikong bayahun len khongwer ban pli ya ka silam a jing kai jingroi kala ulong ha ka santarik unai wing araja arfuar ya ka ni ka silam a jing kai la aikerteng ka divine symphony music school la pli da MLA ka mawati ba desa khiat la mari harangkat ka jing don lang i Dr. P Marwen rengkat ifada ogi warba ki bayi ngasam bat ki wei iba dasa khet amare ilayo ban khap ya ribon kum kana ka jing pli ya kani ka silam jing a jing kai harangkat ka jing lang ifada ogi warba bakum juru ki bayi ngasam bat ki perlok berjor baro la pensiong kun ya kani ka program da ki jing roi na ki khana seminarian jong ka Saint Paul Seminary bakum juru layo ya ki jing roi basngo tenat naki nongruai kibelarwai hakani ka program kibalong ru hakan joko pol kini kai jong kani ka Islam jing a jing hikai Stem ke bagaimana ni pibaro ke bala nak bani poilang hakan ni stem ke kejeng kulai kalong ningkong show try kamrat bala ay na hakan ni kalat kalenti bala peni la ay bon bangan la kay mangan pli hakani ka sngi layo ka to ka ni ki jingkran na itra jong kani ka Islam jing a jing hikai ka pakerten ka Divine Symphony Music School hakaba nakalian jong i ilai thu ya shibun ki jing ya kendu ka jing em jong i shua ban pli ya kani ka Islam jing a jing kai bat ila ongru ba ila hikai hakoti bat kata ka mensim ke jong i kamhun tang ban yo hikai syabal ke jela kumta ki jingmut jing perkhat jong i kala phalo bat ila persangkat bala la kabor ban wanra ya ka Islam jing a jing hikai hakani ke jela ke jongi bat dei haka santarek ubnai naiwing arja arfuar ilala ban seng ya kani ka school hakani ka jela ke jongi ka balong kum kalan ya ki khon samla jong ka jela jongi ban sei ya ka sap ka phong namar ui baki samla jongi kilong ki batibet hakaliang karwai kaput ka tem bat kumta ilayo ban wanra ya kani ka Divine Symphony Music School hakaba ki riudon sap kilayo ban pentibet hakani ka jela ke jongi bat khamtam ila ongru ba karwai ka siau kaput ka tem kalong kalat kalenti ka kamai ka kaji na ka benta jongi iwei pa iwei ki badon ya ka sap ka phong ya kani ka Islam jing a jing kai lala banyo ya ki jing kai haka kasi tenrai ni kata ka western bat kiwei kalong ru ka jingker khu ka bakrau ya ka jela ba ya ka than hi baro kawai kasmi dan dia coban sedang aku abang pensel pensap shiki shapang ka ni ka course ka bangi ni bu akan ka school dan gidon ya ka gidon pratli ki course kata ka don but instrumental but ki instruments but ki vocals dan sedang ka khasi traditional gidon ka vocals ka khasi vocals dan gidon ka duitara ka sing ka bom but kiwi ngina pe hadian ka ki kena ki kwa ki ka baki kwa bangshim hinre ka bamenta gidon ka sing ka duitara ka bom de hakan ni ka ya kan ka course ka long shisnam ka long arbanta ka ar semester ka first semester ki kena kin yo ke ban pulien ban learn ka initial starting beginners ka jonki te hakan ka first semester ka badan review banai hakan ni kan thuk long bat theory bat practical dan bat ka
performance class kata kalau ban encourage ye kena ba omtang bakin shoes kin yo ka jikai kalakun te hakaba kiyo ka jikai kin yo rupat kalat kin bakin pen I kata ka ya ka bakila kila yo hakaba kila aten ka ni ka course duration ka ban ri banai te haka western ni don ka vocals ni don ka drum ka guitar ka keyboard violin bab kiwi de ka shangru haka jing no ka demand ka bangin salong hendre ya ka bamantangin sedang syapet ya ka violin ka drum ka gitar kum ka bass gitar dan ka electric ka acoustic haka ni ru ka long hi kum ta kum jo ka de ka 1 year course hendre ka lapya arbanta ka de ka art semester haka first semester kin learn ka basic kata ka initial beginners ka jongki te anda kila adab ya ni dan kin sayo ruhi ya ka performance class ka bat ka exam ka banlong kata kan rubnai kibala long kiba ibet kibangina pa chaka ta ka second semester haka Indian classical ya ka bang bentang ni don hitang ka vocals namar ka ya ka instrument ka long ka ba baha bangin yo moi kino hikai haka Indian classical kila hamne hasilong jini ki duna bha ka to ka nengot ibe arwan te ban yo ki ru kalong ba jinja na mar ki de ki ba hikai hi ki university but ki college te ini ban hikai ka Indian classical ru de ilong hikai balang hikai ki college te ini ilong yarap kan ki ban ya snok tilang ban hikai ha kan ka school te kum ta ki course baru lai tadi ki bangala mention mentan kan long bet haka art semester kata ka first baka second te habakut ka senam bat ki kena kin yo ya kalat bakin ya perform kata ka mo bapen kin pen I kan ya kata ka sap ka phong ya ke ka bekila yo ka ji kai haka baru shi senam te ya ki ka bakile ya ki classes ki bakin kin yo man ka tayo ka bakiwan but ka performance class ka banlong haka arsian bakin yo haka shi senam ya kata yang upload haka YouTube channel but ki weki social media ka bade haka account jangan di school kan bangi dan kerana kati jat memrio kan dang im ka shong hati batna bangin sumaria ka tungin pende akor durong kaya yang keren kana banyai sadang shisha menor mendapat cerita kan basai hangudang litem kan bakading kadang hem kan bari tinggi dan ba jad membriu kandang Islam Layo ya kijingkran ai mensim kentukan paham na kabenta ikong bayau hunlian kongwer bai inang ya chaprang ban pentelun ya kan ika Islam jing aji hikai ba kumjuru ya kino hikai baro ki badai pei dikmi ha kan ika music school dai Dr. P Marwen ba kumjuru na ifadar ogi warba rengkat ba kongsan ba dasakiat lamari Klempet kanam bat keburong kalit nengkong saulai teragan rat nauba ki baro ki babha ki toy shanga sapi iwei paiwei himlaru klem dai khplayero ya I ani tane bayohun lin damar te lengba jongi bangila banyalum langkum ni te gidan hop nai khplayero I na ka benta ka jing bun ngado bano bat ka jing slur jongi bantur saprang kat ban play ya gani ke school wat tangha kerta badang rit dan khna jongi ki riu thor hamtam le gitu ki bamde na ne na dong sa tay lam ni kisat bisni yangi ki riu lu bat kisat om berbor kumne karwai ka siau ka tem ka put kala don't lupa hagasnam jopi. Music is in the blood of every tribesman. But
ngi pada teng klem poi ken mau klem poi berkat ngi su pen bijai ne pen serwa ya kane ka sap ka phong play baula ai hanga happy te ka dei hok sha ba ka school ka kum kane kare ban yo ka jingya ro om tangata ka jingger shan pat ke nas ka ukumen ba hangne ringkat bangi don ki kendram kelenda ki badai na ki naga tenat trekam de sarkar haganu no benta ma yang anam nyu kurteng yo ngaku klet ileno regi don sane sathai nata no punya snong lawan semran lang bat na phi pat ki kme ki pa ki kna school bat ki no hikai te kane ki te kam ka ba shongkun shongplay badai la paspasia wi do play na ta daw ka kerteng ru kala yo hi da ka kerteng play divine symphony ban bulan ya kine ki sap ten sap put sap ruai symphony divine pat ka dei bala persat hi do play hagare ke jigen tu jonga ke ngadong ye phi ngam tem kanawut don ki kena school ane subharakti don ne jiban son pulih ane kidon kendiat rela kan no kidon pat ni pa ki kena school ki kremla banwan wa don apne jo ki penkre arbata ke examen kutsnam rei phi pat badan ne akwa ba thin persam simlan ken ban island ha ki wei pat wei masam ne phi knang ba kin sim ne kene ke buksia badon kum kene ga jaga hikai ruai jaga hikai ten ngan ya thu phi kendiat kat to ga ne ki jingmentoi hak be dei bat kene ka sap ka phong ka ba bangi yo ka ruai ga seo ne ka put ka ten ka ruai ga seo ne ka put ka ten ka pen kemen yangi ki priu nanta ka pen laru yangi ban le ha habangi mare habangi treikam kaneka ruai ga seo ka put ka ten kapen sting bat kapen dunaru ya gijing kia jimut bengo paring stress bat kapen lo yang iki brio ki ba kham ko Ye yobut dengan jet keteng iwi ba pia teknik dao paya Davis Dean iban shin gitar ini yo is Johnny Melbourne's iban shin Khasi traditional instrument kata ka bede ba ka bom ka seng ka duitara ni is dan vok lang kharmolong iba ide violinist iban hikai violin ni yo isa Sunny Manbha iban hikai drum te la lo iba deru drama iba la pau bha hi ka state but ka national level imes kenkor melengam iba long ru iban sade ivo Khasi traditional teacher iba la long iba pau bha phila ban research ka keteng jongi mo ha YouTube imes Amabel ibala longru inong hikai hapo Martin Luther University iban shem Western vocal ineru phila ban ya search ye ha YouTube channel te ilong iba pau bha imes Darilyn Masharing iban shem ka ya ka Indian classical vocal kumju imes Darilyn ru ibala hikai hapo Martin Luther University te bala adab ruhi ya ka MPhil imes amu ila adab ya ka MPhil bat namor nongta ila idon ru eka music school hapo bhoi rumbong mau beri bhoi rumbong mau beri bangi ju ya tere lang hidup man ka sni sa jai mo so sorry ngati de imes Amabel ru ide iba ila ajandep eka PhD na po Martin Luther Mishbun daya, ani kapor mentah kemala tasngo daya, ayang ani kapor, nakliang gayeng gasam, matunjuru,
kumu men nang ba jong I ani te kum ke yen ka sami idap jings kumen ke bakrau bat kunjuru I kanu idap mesin jings of men ya jingnan dekat ke jong pi madu ki bahing basam nada ki parlok parjor nada ki riu ramba na shnong nada ki official na poka department of music nada kunjuru ipi ki paramajan paramat par ki parlok jong ani te na kalian ga yeng ka sam ga jongi ya ai kublai kulum me pi baro wei pi wei ya jing plai board ga jong pi ya ga board ga bakodo te kunju kumala lam kmat ani kani ga si mentah kalau si ba bang ga banen kong ga long ani hi ga be la ban play ga ne music institute school but kunju ga bahar ga long kum ga yeng ga sam ga long ni ka de ga jing dak lungku snem ke bapa jong jikram no jong miye te kum ta ke ni ka si long ba si ka ba tam ya ka yeng ka sem ka jong I te kum ju nang manum shimi ka por I ani nadu ka por ba dang re di kan mau ta ka por ngala sedang menang sama ngau I ubi ani nei thang kan lo ani la riem la nang ba bat kum ju roi ani idan ani barkhon I jukat ani haye te ide ba baya te yani nadu kata kapor padang det idan kata ka jing kata music but hadien bala come here ro abangi kran idan kata ka vision baro ngi gi bun gi bangi kendo idan ka vision ni kwa panong konta ni kwa panong konta andai ila yosmo ya ga ga jing ya lenti jang ani idan ni kata ka vision but kumno pat ban achieve kata kadai lang ba ka jing ya lenti jing trace tam ka jang emotional support, intellectual support. Don't lihat hibat ni, dapat mensiun dengan usaha barang yang tak hendak dimana kau berdulu. Dia, hari ni kapor, kau sembilan ia invest amal susi nampak kamabel, video eka instrumental, please na ibig na hina Evenson kami, bahagia ke performance. Who knows what miracle you can achieve when you believe somehow you will when you They don't always happen when you ask. It's easy to give in to your fears, but when you're blinded by your pain, can't see your way clear through the rain. A small but still resilient voice is helpless, very near. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracle you will achieve when you believe somehow you will. Now you will when you believe. You will when you believe. Just believe. Just believe. Terujung ani ruang kasu tu film juga idan cibun bijingnya pakistan ban kum ke leader jong ne ke school kasang ban yukun te gidan report sai ba film ban ge ba no dai ayu ublai ba film ge ba te nang ka Nagasani dhani sagama
triumph ke kukedoyapi Bansemar sukeyapi Do triumph pespunyapi Barun lei semeyapi Do triumph peneyapi Barun ayapi Kajiman bamanya Do triumph ke kukedoyapi Bansemar sukeyapi Do triumph pespunyapi Barun lei semeyapi Do triumph peneyapi Barun ayapi Kajiman bamanya Bukan mami ya ini. Kumbu nomikmat baru nomik ada jalan. Nama bapak penamu gubernur kelasong skema dari sahabat dari ribuan natai. Kalau ada ribuan bat, dia nama iu ide drummer, insatem drum, bat ngancu keseberan lang bat ngancu tem bertanya akordian. Tapi bat irwailang, how great thou art. Nak rais ikut pinamo. Oh Lord my God, when I know someone else. Kemudian, baik, tangga jingkit bokit rep, jadi kekumpulan ya orang kedim kepada baik kami yang ketika sekolah pendidikan musik, dengan kamu pun berkat jingkit bokit rep jadi kekumpulan, bagaimana baiknya ketika orang menemukan demi di musik jauh ini dibantu, mau kumba bikin buat so naik ke belakang rupanya ikut dari saja saja masa sekarang ikut dari ibarat demi gustom yang itu tadi aduk atu krim mau dekibak kemudian wapilu bilang kaki ini pinlah susu demi ya kue kon sama ini pada lakpan ini besar apa tu kita mau barangkat lebih baru mau biar mau dah sedang baik mulai ikut dari naik ke belakang di baru, bat nakit gok itu yang kekumpulan dok, penyok kemarin kebukai kebiak, penyok sab kapong, kadang tebet cusu, penyok ban samlem sekilas bat, cuman wan haknya di studio ban wat ini cubit cumhai bat ban pen explore ya kesab kapong kejoki sekilas bat kita mau dah kapong ban kap nak kembali, ini nak kerbat ini hak hidup kumar dan kecuali dok kulit. Tenang mau langsung mau cenderung Persan just kan. Kenapa dia jiwa?